Northside, Ghana, number one thing representing. Number one. Oda dirti fila kata babang, ashe bang le yidir fila. Sel namba bang dale, oda mele shilo yang gola mwao. Kata tela saba mun soso kubko chera. Koto kunna ka jir wago, maso kamne dego tarle. Dene the Lion King album by the rising star, number one, Israhim. From 2021 Zankana, kamani yengela ni Israhim tumtuma. Cheka lapsa che. Ashe halle buswara, apa manega nindo kasupu na dara. Ashe la po check kabadaro. Let's see more. In my life, I know one problem. No, but the problem they find me, yo. Cause I'm a mobo so do ta manga. Ngorwa nantala ka fenti, nantala shell ka fenti. Kababa feel, iyang nama kabacheki. Maka China ta kurala nya. De zo de jene shim te yira tabane. Kana ba na kirma. Joinim Israhim Lion King album to. Tamelnim da zebedene. Next is Accra. Dabselmania 22nd January inside Art Center, Accra for only 30 Ghana cedis. Supporting artists Shatamichi, Fadi B, Rashima, Bega One, Black D, J-Boy, Banda Nation, Komi, Salasi, Mayoka, ne MC Yerga. Kamista One Way Marmar Data Safele. Dendelma Shoma Yela Sherman Shikere. Domina Nam Nungaram Dan Shena. Mohammed Hafiz the Trender, aka G-Face. Munandayam Bumjima Karchena. Dabselmania 22nd January inside Art Center for only 30 Ghana cedis. Dendelma is gonna be a more. Suno yura merka jinsira, mine bandola galsia. Kamizen man kakaka, mi kuzanga sunde FIFA. Nyama mbormi na bang ni fe yanga kapima. Chakanento dan shana kan kaya welcome nampi mama. Awumi yago yeah. Karima.